Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi naisab kami haruman ini gumanap simpangajian kami masih kita ni wa pangajian bunga sin pagiman. Aula na tu masih kita ni wa pangajian habunga sin pagiman. In mga bariman usugiwan bariman babae wala sila nasasat silingkat sindunya. Wala sila imibug silingkat sindunya. Karena iagad nila imbaita sinallahu ta'ala aun malingkat deng hadunya amunay na adlaw akhirat. Piyagsaddihan nila dumiban adlaw. Bangmayan sila makalamud halingkat sinadlaw akhirat. Misan sila rin na makalamud silingkat sindunya. Sabab tay kuranda ini. Mga anak ka po, salam dua anamu kaniw katantan. Sabarang sinabutan sin pagpamahalayak ini. In ayat pengajian na to, aruman ini. Hasuratul Qasas. Ayat kapituan tagpito. Di ayat ini biaitan kita niyo si maha tinggi
di ipabugto yung pasugpatan na to pa dunya. Di day siya di pabugto yung pasugpatan na to padlaw akhirat. Mga anak po, aun manusia, yari kita niyo bihaon, hangka langit kita niyo, hangka dunya kita niyo, hangka room kita niyo, hangka adlaw kita niyo. Dari biyata sinallahu ta'ala yung pamung nila. Palman sinallahu ta'ala, faminan nas. Aun din ang mga manusia, man yakulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Impamung nila tujuh patuhan, mangayo sila. Say makainu-inu nangayo, di nila hinanguning kabayaan sin Tuhan. Magpakadji pa Tuhan sa way service nila. Unin pa mong nila yan. Yakulu Rabbana, o Tuhan namu, mangayo kami kay mo, sabab ikaw in Tuhan namu. Atina fid dunya, dihili kami karayawan dia dunya. Na Tuhan, ayaw pa yung piangayo na to. Amin din na to na pangayon. Biula kay kato sa Allah Ta'ala yung karayawan dia dunya. Yabsutur rizqa liman yasha. Biulak palik sin Allah Ta'ala yung riziki. Yari hababaw singgumi, yari halawm singgumi, yaun halawm sindagat, yaun halawm singkatian, yaun hagin lupaan, yaun nabud, yaun napigibud, yaun halawm simbud. Impangayo nila pa Tuhan, o Tuhan na mo. Dihilan kami yung karayawan na dunya. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di na kami mangayo karayawan dito, hadlaw akhirat. Turayan Tuhan. Faminhum, aun dahil kanila isab mamung, mangayo dahil isab patuhan. Pangayo nila patuhan, Rabbana atina fid dunya hasanah. O Tuhan namu, diak mo kami na ngayo. Na mangayo kami kay mo. Pagubusin tiyo kila mo ipangayo kay mo. Khairad dunya wal akhirah. Papangayo mo ka mo, ing karayawan dunya, iwan karayawan akhirat. O Tuhan namu, mangayo na kami kay mo. Dihili kami karayawan dunya, iwan dihili kami karayawan hadlaw akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Impangayo nila pa Tuhan, o Tuhan namu. Anog harai, injantong namu, impito ang gautabaran namu, magtag-ipon kay mo, ang panamu madawhating karayawan, kabayaan muriya dunya, iwan tutong basan hadlaw akhirat. Yung mga ini usog marayaw. Bang usog, bang babae, babae marayaw. Maita, aun dirihilan kanila sintuhan, karayawan dunya, iwan karayawan akhirat. Dahil nga sababihan, mga anak po, lilingon na to na. Karihilan dawa kita ini sintuhan karayawan dia dunya. Iwan katungbasan dawa ini, aun dawa ini tutungbasan karayawan adlaw akhirat. Yan pinlilingon na to panagnaan. Atawa, kita niyo nagdihil karayawan habaran na to. Nabang kita niyo nagdihil karayawan habaran na to, aon pagkakulang na to.
Misan juko pinakal na to, juko pimbaran na to, apabila di na to pakayon, inatulan ding Allah Ta'ala, abnul mal ing pakarajaan na to. Nakakaon kau masarap, abnul mal ing kiaun mo, abnul mar ing kimaun. Palman sinallahu ta'ala, biay tak kato, tumpukan ini. Mimpi ang ngayon nila pa, waqina azaban nar. O Tuhan na mo, tangkisan kami ring apinal ka jahannam. Di sila maluman mangayo pa Tuhan. Maita, aun hinang nila. Turayan mga anak kapo. Puno pimpi ang ngayo nila pa Tuhan. O Tuhan na mo. Dulan kamu ing kabayaan mo. Ay mo na dulan kamu ing kabayaan na mo. Sulang ha kabayaan mo. Mga anak ka po, sanda tarakula. Dahil nga sababihan na, suwin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatao nagtatawag. Ya Rasulullah, unuin sa taud-taud duaa. Unuin duaa, hipagduaa na mo pagtawap, iwan na pagsai. Unuin beta sinallahu ta'ala, panabi niya, yari beta katu hayat, patauraniu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dito sadya pagtawapan na pagsaihan hakatan pakarajaan nato. Bangi ka apa napataod mo ra yan. Biadin atawa na nga kau mangdurwa magparwa ako salamat. Biadin di manjari subaybaran mo mangayo salamat. Sebab direct in tujuh patuan way pagsuluhan. Nangangayo kau, nangangayo sila. Bukon mangdaak sadya kau long mo pangayo ini ako. May taon kau. Nah. Tulayan mga anak kapo. Nah, mari kita niupa ayat firman sinallahu ta'ala suratul Qasas. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Dauta marayaw. Puho nga marayaw, hina nga marayaw. Ingkabayaan sintuhan muriha dunya. Ay kau maglugto sinhinang kabayaan mo, malupas kau. Sa paglugto kau, hakabayaan sintuhan diha dunya, bang muhinangin yadto, mabarakatin hiwal mo, mabarakatin hinang mo, mabarakatin kabuhi mo, aula mabarakatin dirihilan kay mo hadlaw kana, salta di kau mangibug diha dunya, way makaibug diha dunya. Mangibog kau sa sakatan, pila tahon da malarak na. Bang ikaw. Mangibog kau malingkat babae, kapatan tahon na. Babo na yung pagtaag mo. Bang ikaw, apa? Dahil nga sa babian, yarin baita sinallahu ta'ala, wabtari, puho nga, dao ta marayaw, paganggaw tayo marayaw, indeng hatuhan mo. Indeng kayo mo iwan sindeng nga pagkahi mo ayaw, pasari na roon. Mayta, di kau makarihil karayawan na pagkahi mo, di day sabing pagkahi mo makarihil kayo mo, inmang dirihil kayo mo iwan sina pagkahi mo hisiyo. Allahu Ta'ala. Dahil nga sa babian, in ikaw iwan sin siya, dautun mo, uno ing kabayaan sin Allahu Ta'ala kayo mo, diha dunya, sumanyang kau dunya, iwan sumanyang kau adlaw akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Surua jasad iwan nyawa.
Apa keingatan mo rin jasad mo? Keingatan mo rin nyawa mo. Na ini ngaton sa jasintaw nyawa. Di ingatunin jasad. Ingatain doa ini hapag ingat kabayaan sin Tuhan. Ayaw mo ingat hapag ingat kabayaan mo. In ikaw ako, in ako ikaw. Tukod-tukod sayad. Bang ikaw apa? Sa iningatun mo, palman sinallahu ta'ala, wala tansa nasibaka minad dunya. Bukon mag-akhirat na sadya kao, bukon magdunya na sadya kao sa gawa, tumtuma, aun jasad mo, aun nyawalihan mo, magkagunahan ng jasad mo, magkagunahan ng nyawalihan mo. Nabangkaw pangasubuhan, uning kagunahan sin jasad. Yung kagunahan sin jasad, yari nabiubusin Tuhan hakumi. Yung kagunahan sin nyawa, hataas. O kinapa? Nauno yan, bulan, suga, langit, bukun. Amin yad tuwa taas, piyanaog maripon. Nauno yan, wala tansa nasibaka minad dunya. Magkagunahan ko riha dunya pagkaon. Pagkaon ko masarap. Pagbadyo ko malingkat. Pagsasakatan ko malingkat. Pagbay ko malingkat. Pagdaya ko malingkat, sa gawa ay mo kalupay kabayaan sin Tuhan. Hapag kaon mo, hapag inom mo, hapag daya mo, hapag sasakatan mo, bang mo yan kalupahan, tumakabur kau patuhan mo. Amo na hindi matuwa masana to ini, najuja na ni manusia. Wala kiarihilan nikmatin umat na kaunawiasin nikmat dihil kato. Wala sila nakasakatlin. Wala sila nakasakat helikopter. Na ikaw, paano ni kasakatan mo? Nakasakat sila motor. Why? Unta da. Nakatug sila laumerkun. Why? Nakapagtag sila habihay ni. Why? Nakakaon sila kakaon milikan. Why? Nakakaon kakaon Arab. Ingkatan yadto manunjuki ay mo sadya kalupahing kabayaan sin Tuhan, pagpasarap ko sin pagkaon, pagpasarap ko sin pag-inom, pagpasarap ko sin pagtung, pagpasarap ko sin katantanyan, ayaw mo sadya kalupahi, imbiyay ta kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. O kinapa? Nambihaw, kalupahan na sin tao. Di malit magkaon mahinaat. Yaunin sati, paamanuk, tikun manuk. Uno ben bulik manuk yaun. Amo na? Tikun, paamanuk. Uno pa. Ganap-ganap pilong ning sabaw ini. Sa way sambahayang pardo, way sunnat. Bang ikaw pa? Naagad na yung pagkaon, wala niya naagad in. Pula-pula mo yan, nikmat dihil kato sinallahu ta'ala. Bang sayuhon, kita niyo mataw di badat na yung kanila. Bang ikaw pa. In sila bang pamasjid. Kabig na yung siki. Uy, nakataon pa. In tawagin ba yan? In pag-break nila ng habod, amin siki nabibihan. Ano ba yan? Amin tawag kanyo tas buod pagludlud, nagbibihan yung siki. Imbihaon pa. Iwan tumpa nila, iwan sinilas nila, iwan sandal nila. O nadto narakwa panglurukan. May inuino ako, mag-atud naman pa tumpa. Sa kalituan yung tumpa niya, tagakatig. Tagakatigin haunahan, tagakatigin haulihan. Mahal ga kuno. Nalaong, kung mga kuntag taong pahaong, paipusan ko na akatanta. Bangi kawab pa. Na, wala tansa nasiba kami na dunya. Gaitaan kau sintuhan, pangaun-kaun kau, panginom-nginom kau, pamadyo-madyo kau, pamasyal kau, saay mo sadya akareng kabayaan mo, subay kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Uno pa yan yung biyayta sinallahu ta'ala. Wa ahsin, pagmarayaw ka. May tayad to. Sa babaon tao mataw din rijiki, mataw din pagkaon, mataw din pag-inom, mataw din pulos. Di mangilal pagkahi. At bihaw na magpanguko pa ba miskin. Dili niyo ba kami lang namin sanda kumanon. Nakuko na ko man to pa ba. Uy, may tayan. Mari mangi kau kasudahan di atau mabungis kau ri. Jadi away na. Nah. Puno yan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Pagmarayaw kau papagkahimu. Kama ahsanallahu ilaik. Biasin pagmarayaw sin Tuhan kaymu. Dihilan kau pagkaun, dihilan kau paginom, dihilan kau kusog, dihil kay mong katantaan. Bukunya tu kaymu sadya, pangdihil kau. Dengan sabab yan apa, bang unduyan mo rin doon. Pangdihil kau. Nah. Aun yan to adabaw. Wa ahsin. Daakan, bang muri mahinang, isa-isa min nikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala, sin piarayaw kau sin Tuhan. Ing karayaw, natin, ing karayawan, dihil kay mo sin Tuhan, ay mo isa-isa ha. Bang ikaw pa, naimbihaw ni isa-isa na sin tao. Ayaw mo isa-isa ha, aun suko sin jasad mo, aun suko sin yawalihan mo, aun suko sin pagdunya mo, aun suko sin pag-akhirat mo. Biyanin beta sin Tuhan. Wa ahsin, pagmarayaw kau, kama ahsanallahu ilaik, biasin karihil kay mo sin Tuhan karayawan, ing karayawan dihil kay mo yan, hipagmarayaw mo isab, pamanga sila iwan mo yari halawm sin dunya ini. Unin natin niya, buko ni pagkalo, buko ni pagtakabur. Ang payaning kaywanan bang nakababadyo na lakot? Minsan iulap pa. Imis tambay din palawm sinuno. Ikaw apa bang ang badyo mo biyad? Ano ko imis tambay? Biyanin? Uno pembeta sinallahu ta'ala. Wala tabghil pasad. Ay mo usalay nikmat dihil kay mo sintuhan. Hikapag hiluhala diha dunya. Mangdada kay mo anak mo. Mangdada kay mo bagay mo. Mangdada kay mo asawa mo. Ikaw apa, wala nang dada kay mo mga balumuyad to. Nanay kod sila rin da dunya. Kaya tunay mo rin namin mga hak nila yad to. Biadin? Nakaingatan mo siya. Nawang saw pa, maula mo kaya tunay, pangayo ko patuhan sa wab sukutun kawadlawan na kana. Nah. Inna li nafsika hakkun, tungod pabaran mo aun hak. Wali ahlika hakkun, tungod pa ahli mo aun hak. Patu kullazi haqqin haqqa. Tunayan in tiap-tiap kapatutid. Mungkin na? Wala tabghil fasad. Falman sinallahu subhanahu wa ta'ala ay muusala in ni'mat dihil ko kay mo yan hipang larak mo sinsara sin Tuhan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ay niularaka in gumi ini sin ubos na biubutangan sin Tuhan sara. Nabang ikaw panalarak na bihaon. Nalarak na. Zaharal pasadu fil barri wal bahr. Timarang na, matampal na, impagmaksiat si manusia, hamasata ini. Imasanakaw na bang magmaksiat tumapo. Imasanakaw na bang manakaw tumapo, kimbihaon. Bang ikaw ba? Na. Wala tabghil fasad
ay mo usala in karayawan dihil kay mo sintuhan, di mo ipag napakaharan pi sabilillah, di mo ipagsarakhangan kabayaan sintuhan, di mo usalo na pagkaon kabayaan sintuhan para kay mo, para pamilya mo, sa usalay niya tukatanta na kabayaan sintuhan. Na mangyad turi mausala kabayaan sintuhan, nalaraking karayawan sinbaran mo, nalaraking karayawan sinyawalihan mo, nalaraking karayawan mo lugay riadunya, iwan larak indatungan mo. Wala tabghil fasadi fil ard. In ni'mat dihil kay mo sintuhan, ay mo pakayay pagdaro ka diha babaw singguni. Sa pakaya sinhi karayaw, sinsuko sinyawalihan mo, iman pakaya sinsuko hikarayaw sinjasad mo, amo yan yung panindog si mga bariman, dahil hamasa na kauna sambil pamasayin. Inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Sa bunal tuudin Allahu Ta'ala, di niya kalasahan. Tuy kuno. Ama bang di na malasaha anak mulka. Dengan sebab yan di tuud manjariin ama mamisyarahan mangihaun. Bang ikaw apa? Amin biak kato maas ini. Na pagdugalan kita anak, pagdugalan kita katantanin. Ay kau mamisyara mangi, ay mo pagwaa. Maita sabab ing kabayaan sin syaitan magkalu im magpamili. Aula mabulak ing karayawan hantara si magtiaw. Karena pahati amarayaw ni kult mo mga nakaunayad do. Bangaon sala na mangayo ko patuhan utuhan ko. Pangayoon ko ang sambil duahan. Dia di na pa? Nayad do. Unang beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, la yuhibbul mufsidin. Di kalasahan sin Allah ta'ala yung mga tao. Kaya rihilan sin Allah ta'ala rijiki, sa kani, iusal nila hipang larak sin cara sin Tuhan. Para kala siwi-siwi, pagkaon bang muri agaruning kabayaan sin Tuhan, larak. Papagbarakatun Tuhanin, sin Tuhanin kakaon. Kakaon hiap di kau, pagkaon mo tiyo-tiyo, papagbarakatun sin Tuhan. Na pagkaon mataod, nasasangkad, nasusungkad intiyan mo, di mo agaruning kabayaan sin Tuhan, mulka. Okay na pa? Baita sin Aisha radhiyallahu an, nagsabdain Rasul sallallahu alaihi wasallam, in bala malaggo puasing kawapat sin nabi amuna into para kala ini. Awwalu bala'in hadasa ba'da wafati Rasul sallallahu alaihi wasallam as-siba. Intiya tali sintao magpasarap sa jasin pagkaunibang pag-inom. Di magtali mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magpasarap sa jasin pagkaun. Hikarwa magpasarap sa jasin pag-inom. Ini kato magpalingkat sa jasin pakayan. Pula-pula muri na mauusalaw ang bayang pagkayan. Ikaw pa, pila na para duling badyo mo. Badyo'y pagmumutor, upat karot. Badyo'y pagjajaging, 2 karot. Astagfirullah. Nah, amo yan tuan. Nah, hisiusin simulig, hapag kaun masarap, hapag inom masarap, hawadyo masarap, wala sila. Imiyagad sing kabayaan sin tuan, awalu bala, panagnaan bala, timugdan kanila. Dengan sabihan nga rin firman sin Allah Ta'ala, ya bani Adam,
Ya kamu anak kapu Adam. Nah, uno yung pangasubok. Yung kita niyo yaw, anak kapu Adam. Ikaw aya, anak kapu Adam kau. Ya Bani Adam. Ya kau anak kapu Adam. Huju jinatakum. Pakaian niyo in nikmat sinallahu ta'ala rihil kaniyo. Uno yan. Pakaian niyo ilingkat. Simpag kamano siya niyo. Rihilan kita niyo sinallahu ta'ala pagpalilingkat. Hantara na to iban sinsiya. Bukun hantara na to iban pagkahi. Biyaon tuan, nagpalingkatin tao, hantara na iban simpagkahi niya, sindi na siya misandihilan karayawan. Ikaw apa, ang malingkatin badya mo, isi magdihil kay mo karayawan. Halaw mo, kapanglurukan, kay gadaan niya ataway siyo, mayul, barangay. Kaya lupasan sa kita ini pakayan. Inayatin ni, Suratul Araf, ayat 3 tagisa. Ya Bani Adam, ya kau anak kapu Adam, huju jinatakum. Aun piarasin Allah Ta'ala pagpalilingkat na Tuhan tara na tumagkahi. Bukon, antara na to muna iwan sinuno. Biyaon Tuhan perfect in tao, nagpalingkat antara sintaw iwan tao. Di nakarausan sim babae, make upan yung pagkain nila babae. Sambil wantut. Nag-make up na hauno. Ikaw aya? Ikaw apa? Bang ikaw babae. Make upan kau sinusog. Mabaya kau. Jadi, minta kau rin makapamu. Nah, kuju jinatakum, pakaian niyo ilingkat niyo, kuno. Inda kulli masjidin. Tiap-tiap kamu mag-ibadat sambayang. Nasa kalituan, ordinary, badyoon sinto magsambayang. Ikaw, pa unin badyo mo yan? Ha? Sawa, balaun sin sambayang, mag-alupin ipon iban, tag-ipon. Sa kalituan na pagtiaunan, executive. Yung karabata sing kaibanan, tub-tub-tuhod. Kaminsan, piagliki-liki anak ko simbara, mga wiran ko. Naabot pa tuhod yung karabata ko. Yung kanila riraha ini. Ilong naman tayo mahabay yung kumuya. Nalaw ko, kita ini naningod-singod. Wala imam mo, paamuhan ilong. Bagi ikaw. Na, khuju jinatakum, pakaian niyo, inlingkat niyo, amilingkat beta sintuhan, inda kulli masjidin, hatiap-tiap kamu sumambahayang. Hatiap-tiap kamu magtawab, hatiap-tiap kamu mag-umrah, hatiap-tiap kamu maghaji, aula-aula amin diliyaon, hatiap-tiap kamu magsambahayang. Nah, sabi ni mga sila sahabat, dugay ng badyo nila magsambahayang, di nila pagdahon pa uno. Biya sindikato in uniform sim pulis sadya biya untuan sambil bukun pulis. Ikaw apa? Magusal kau hadto. Ha? Nah. Yan. Subayin pagpalingkat tamunahan tara taywan sintuhan. Halawom sambahayang. Unin lingkat dito, dua. Lingkat halawom, iban lingkat hagwa. Dahil nga sabab yan, di sila masipug umalupatuhan, impagkaon nila halal, impag-inom nila halal, imbadyo nila marayaw, ingwa marayaw, ilaw marayaw, di sila masipug umalupatuhan, sabab imalup sila halawom kasutsihan. Nah, uno pa imbiyata sinallahu ta'ala kato. Wa kulu washrabu. Nakaw na tuan kasutsihan yung piyauna. Ampa kamu pangaun-kaun. Iwan panginom-nginom.
Na, kapag inom, long si mga doktor, sabay 8 baso. Ang kagunahan sin barantay ni tubig. Biyaon tuan, bukon. Bukon 8 baso tubig. 8 baso kahawa. Dahil si Maynat pa biyaw na pila ni naubos mo kahawa. Pila baso na. Bangkaw makan to pasugin baba niya na makalima ka uminom kahawa. Amin ako asadya. Duwang pinabay. Bangaon tumabit kay mampakawri mabaya lang namang. Pati ko yan. Hangkan sa taod-taod ko siya Bandera Pilipinas hauno. Bedin halu pasug. Nah, naon na riya sa buwangan. Pati ko yan. Na magkanto ka o. Di amin nyari sa buwangan. Napakara kami. Ibansin baka ini. Wakulu ubos niyo mag-ibadat marayaw. Mag-alop kami ibansin Tuhan niyo sa lingkat-lingkat law. Miwan sa lingkat-lingkat hagwa. Pangaun-kaun kamu. Panginom-nginom kamu. Wala to sripo. Ayaw sadya kamu manglupas. Hapagkaun yan. Iwan na pag-inom yan. Matawad lupas Tuhan biyahon. Mahita. Nasasangkad, nasusungkad, umulupa. Kati ko no. Hindi pa ini, kanto nila pakuan niya doon no. Nakanto ka madlaw yan. Way na. May taway na nagdarang dito. Wala to shripo. Ay niulupas sa yung pagkaon. Unim maksidlupas dito ruwa. Lupas, suko mo sa jaway ikaw nang dihin. Lupas, piyataod mo na lupas sa dyan na halo. Way ikaw nang dihin. Intaw hakim ba, amo na yun sa miskin-miskin, intulaon nila, ini, tahay, ang kasukupan mo magtula tahay. Awon, na. Bangin taod nila 5, hinangun-unum, papito. May tayad to. Ada kalalong niya, on dumatong ka to uno. Bisita. Iwan pangindo yan to sinabi. Pinapa. Naimbihaon tuan, bangin sila halawm 5, in kuanon sadya, 4. Wala dalaw narihi ama mo. Sababin ama niya, tikulo yan. La tusyripu ay kamu manglupa sa pagkaon, hapag-inom, hatamungon. Innahu la yuhibbul musyrifin. Sa bunal tuod, in Allah subhanahu wa ta'ala, di niya kalasahan ng mga tao nang lupa, may taon tagsuko. Hisin tagsuko. Amin tuhaw na hansinwalo. Lil pukara'i wal masyakin. Ito'y kuno. Pila minit pa. Ito ra. Na. Innahu la yuhibbul musyrifin. Inna Allah Ta'ala rin niya kalasan ng mga tao ng lupas. Maita. Aun tagsuko, bukon kay mo sadya. Ikaw impiangan dulan, kahad yung suko mo, tunayan imbukon, kay mo ay mo palua. Dahil nga sabab yan, aun hambuk sahabat, nang asuha Rasul sallallahu alaihi wasallam, unulong nini kawasihat muka ko, ya Rasulullah. Uno ini ka-advise muka ko. Bihan, bang kumakaon pa mga tao, amin aun, biya mga wisdom, sinuno nila. Na inyad to, pag-ubos nila ng adji Rasul sallallahu alaihi wasallam, imurulin niya to. Laong na ya Rasulullah, uno pa ini kaganap muka ko, sin na pangadji na to kain na. Unin aking sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iksib tayban. Pag-usaha sa jakaw sing kabayaan sintuhan. Lawa ka tudin ka ino indijiki mo hakabayaan sintuhan, ay mo lawa ka hakabayaan mo.
kabakan mo rin riziki, laway ring haran marayaw. Naay mo lawakain riziki, dahing haran, mangi. Iksib sayiban. Pag-usaha jakaw marayaw. Hikarwa, wa'mal salihan. Iban, ay mo kalupahi hinangatuod in papaamalan kay mo sinallahu ta'ala. Na mura-murahan, mga anak po na mo, atiranan, miyawot nin waktu na mo, na bangmayan kita niyo makalamod. Hamanga sila nakadauhat, sin karayawan, bunga sin pag-iman, wala sila imibog sin karayawan dunya, sarawa imibog sila sin karayawan dunya, hakabayaan sinallahu ta'ala, hasupaya ri matimpang in kagugunahan sin jasad, iwan sin kagugunahan sin nyawa, aun suku-suku na to dia dunya, hipa dawhat ka to taniw sinallahu ta'ala, damik kiyan aun suku-suku na to, lawi indayaw sin didto, tub-tub na ridto, nas'alallaha subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq wa syadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma ya alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma ya karim akrimna fa innaka anta akramul akramin. Allahumma ya razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya rahman ya rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.